mbahaye ikaze inshuti bakunzi ba Home News TV turabasuje aho muri hirya no hino mu bice bigiye bitandukanye yaba iby'igihugu cy'u Rwanda, Burundi, Uganda, Tanzania, Congo ndetse n'ahandi muri aka karere muri Afrika muri rusange ndetse no ku isi yose. Tugiye kwibanda ku makuru arimo aravugwa hirya no hino muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Turaje tubabwire ibitero byabaye ku munsi w'ejo by'injyana muntu uruhande rwa coalition ya FARDC ndetse na coalition ya AFC 23 baje kuba batana mu mitwe ku buryo bukomeye cyane. Turaje byose tubigarukeho rero, turaja kubabwira kandi ko u Rwanda rwemeye ko ruzakomeza n'ubundi kwitabira ibiganiro by'amahoro, ndetse turababwira icyatumye u Burundi buhagarikirwa visa yo kwerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ikindi wamenya kandi nuko hari indege yari irerekeza hafi n'ikirere kirimo Donald Trump igahita hagurutswa amadrone yihuse cyane n'izindi ndege karabutakazi kajya kuyitangira. Byari bisa naho hari igitero cyase bwari ubwoba bw'uko hari igitero kigabwe kuri uyu perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Turibuze kuba tubibabwira. FCC yamaganye ibijyanye n'iburanishwa rya Joseph Kabila Kabange wabaye perezida w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Naho uwo bita Constant Mutamba we yakomeje gutunga agatoki uwo bita Judith Minwa Turuku, minisitiri w'intebe wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Reka nizere ko rero tugiye kubana muri aya makuru, nkwibutsa gukanda kuri subscribe, like, share ndetse na comment, kandi twizere ko amahoro y'Imana akomeje kubana namwe, abameze neza n'abatameze neza. Imana mwese ikomeze iborohereze, ibahe amahoro n'imigisha bitagabanyije biva kuri yo. Ibindi byose rero turakomeza kugenda tubana atanu kwa tanu. Reka twihute cyane rero mu makuru agezweho. Ni imirwano ikomeye cyane hagati n'ubundi y'ihuriro ry'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo n'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo ribarizwa mu mutwe wa 23 natwirwaneho n'ubundi, aho bongeye kurwana ku buryo bukomeye cyane. Imirwano n'ubundi rero yongeye kubura ibera mu duce two muri teritwari n'ubundi yakabare muri Kivu y'Amajyepfo. Iyi mirwano rero n'ubundi yabaye harejo n'ubundi kuri tariki ya 4 ibera muri mu gace n'ubundi ka bita Kamakombe ndetse no mu nkengero zako muri teritwari n'ubundi yakabare, dore ko yari yanahabere no kuri tariki ya 3. Amakuru ava muri ibyo bice rero n'ubundi avuga ko iyi mirwano yatangiye mu rukerera n'ubundi rwo kuri uwo munsi, aho muri kariya gace n'ubundi kanumvikanyemo intwaro ziremereye cyane n'izoroheje. Hari nyuma yaho n'ubundi rero uruhare rwa leta rwari rwiyemeje gutera n'ubundi M23 ndetse no kuyaka cyase kuyirukana mu bice bitandukanye igenzura nk'agace karimo Katana ndetse n'utundi duce dutandukanye. Usibye kuba kandi iyi mirwano yarabereye muri biriya bice byo muri teritwari ya Kabare, hafi naho n'ubundi n'ikibuga cy'indege n'ubundi cya Bukavu giherereye ahandi habereye imirwano ikomeye cyane, ni muri teritwari n'ubundi ya Warungu. Bivugwa ko rero n'ubundi uyu mutwe wa 23 washubije n'ubundi inyuma ibyo bitero wari wagabweho n'ubundi n'uruhande rwa Leta ya Congo rwari rwaje rwifatanyije n'ubundi n'abambari barwo barimo ingabo z'igihugu cy'u Burundi, Wazalendo ndetse n'indi mitwe myinshi igiye itandukanye. Imirwano hagati n'ubundi impande zombi rero n'ubundi ikomeje kubica bigacika mu burasirazuba bw'iki gihugu, mu gihe rero n'ubundi basinye amahame haganisha ku masezerano y'amahoro ndetse no guhagarika intambara. Gusa bikaba bikomeje kuba cya cyizere kiraza amasinde ibi, ndetse impande zombi zikomeje no kugenda zitana ba mwana, aho uruhande rumwe ruvuga ko ari urundi rutangiza ibitero ndetse urundi narwo rugashinja urundi ko ari rwo rurimo rurategura intambara ndetse na jenoside yo gukorera abaturage bo mu bwoko bw'abavuga ururimi rw'Ikinyarwanda hariya mu burasirazuba bw'iki gihugu. Bimwe mu bikomeje rero no gutuma impande zombi zidahagarika imirwano. Hari nako kandi ku rundi ruhande abarwanyi b'Abarundi nabo bakomeje kwisukiranya n'ubundi muri iki gihugu, aho bakomeje kwataka ibice n'ubundi byinshi bitandukanye biherereye hafi n'umupaka w'igihugu cyabo, kugira ngo hataza kubaho n'ubundi kwisanga byafashwe na M23 ikajya yambuka ikagera n'i Burundi muri za Bujumbura kuba ahungabanya. Tuzaza kubigarukaho neza mu kandi kanya kari imbere. Reka dukubitire n'ubundi kuri Joseph Kabila Kabange, nawe wabaye perezida w'iki gihugu imyaka myinshi cyane, guturuka muri za 2001 akageza muri za 2018 ubwo yasimburaga na perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo, aho benshi batewema no kuvuga ko rwose ngo yamushyize ku butegetsi ku bushake, azi ko bazajya bagurana cyangwa se basimburana, yageraho akamufungana umutwe.
ihuriro n'ubundi rero ry'amashyaka Front Commun pour la Congo cyangwa se FCC ryatangaje ko n'ubundi ritewe impungenge zikomeye cyane n'umwuka mubi wa politike uri muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, ndetse bikomeje kugaragara ko Congo irimo irashaka kugenda yivugana abayobozi bakomeye cyane cyane Perezida Joseph Kabila bamusiga icyasha ndetse no gushaka kumwangisha rubanda. Ibikubiye rero n'ubundi mu itangazo iri huriro ry'amashyaka n'ubundi ryashyize hanze, aho ryamaganye kure cyane ryivuye inyuma urubanza n'ubundi ruregwamo Joseph Kabila Kabange cyangwa se ex-president wa Congo watangiye n'ubundi no kuburanishwa adahari n'urukiko n'ubundi rukuru rwa gisirikare. Rivuga ko rero n'ubundi gukurikirana Kabila bigamije n'ubundi kumusibira amayira ndetse mu rugendo rwe rwa politike, kandi ko uru rubanza rugamije guhungabanya umwuka wa politike ndetse kandi ngo bikaba bishobora no gutiza umurindi ibibazo biri muri iki gihugu. Joseph Kabila Kabange rero haregwa ibyaha bigiye bitandukanye bikomeye birimo intambara cyangwa se ibyaha by'intambara ndetse n'ibyibasira inyokomuntu, ibyaha bishingiye n'ubundi ku gushinjwa gufasha ihuriro rya FC23 ndetse no gukorana n'uyu mutwe no gushaka guhirika ubutegetsi buriho. Rikomeza rivuga ko rero Kabila ari navuga nk'impirimbanyi y'amahoro ishyize imbere n'ubundi ubumwe bw'igihugu, kandi ko yiteguye gukoresha n'ubundi ubunararibonye bwe mu miyoborere y'iki gihugu. FCC n'ubundi iri mu mahuriro n'ubundi atavuga rumwe cyangwa se mu mashyaka akomeje n'ubundi kurwanya ubutegetsi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ndetse aho rinavuga ko ryafashe ingamba zikomeye cyane zo kwamagana ryivuye inyuma n'ubundi ubu buryo bwo kugirira nabi no kuyoboza igitugu abandi banyapolitike. Hagati aho kandi rihamagarira n'ubundi kandi abanyagihugu bose guhuza imbaraga, kandi rigasaba ko ubutegetsi n'ubundi bugomba kubahirizwa ndetse n'uburenganzira bwa muntu bukubahirizwa, ubutegetsi bukabaho bw'abaturage. Ni byinshi rero iri shyaka rikomeje kugenda ritangaza ndetse rigaragaza ko hari kubaho ibintu bikomeye cyane. Twerekeze ku ruhande rw'u Rwanda rero turebere hamwe nabwo ibyinshi bakomeje kugenda batangaza. Baratangaza ko bazakomeza n'ubundi kwitabira ibiganiro by'amahoro ndetse bizagenda bibahuza na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ni Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Bwana Olivier Nduhungirehe cyangwa se Dr Olivier Nduhungirehe Ambassador yatangaje ko n'ubundi igihugu cyacu cyangwa se igihugu cy'u Rwanda kizakomeza n'ubundi kwitabira ibiganiro bihuza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo n'umutwe wa M23. Ni mu biganiro n'ubundi rero bihuza impande zombi biri kubera inzwa muri Qatar, ko n'u Rwanda ruzakomeza gutanga umutahe wabyo cyangwa se warwo. Yabitangaje ubwo yari n'ubundi mu nteko rero nshinga amategeko y'u Rwanda umutwe wa Sena. Ni mu gihe rero n'ubundi yajyaga gutora itegeko n'ubundi ryemeza burundu amasezerano y'amahoro hagati y'u Rwanda na RDC yashyiriweho umukono i Washington DC ku itariki ya 27 z'ukwezi kwa gatanu, bifashijwemo rero na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nibwo bashize umukono kuri uriya masezerano, harimo ba Masad Bruce ndetse n'abandi bagiye batandukanye bagize uruhare muri hariya masezerano. Yakomeje avuga ko kandi u Rwanda rwari rwaranatumiwe nk'indorerezi kandi ruzakomeza kwitabira ibyo biganiro n'ubundi nk'uko n'ubundi bari babyitabiriye no ku nshuro zari zabanje, ndetse n'abandi bahuza bagiye batandukanye bose nabo batumiwe, narwo ruri mu batuza kandi ruri no mu bantu batumiwe kugira ngo bitabire biriya biganiro, kuko bigaragara ko ibiganiro by'Idoha bifite uruhare runini ku Rwanda narwo rugomba kubigaragaramo, kuko hari byinshi ruhuriyeho n'ibi bihugu n'iki gihugu cya Congo ndetse n'umutwe wa 23 bagenda bashinja gukorana n'uyu mutwe. Yanavuze ko kandi u Rwanda rwishimiye cyane kuba impande zombi ziheruka n'ubundi gushyira umukono ku masezerano y'amahoro hagati ya RDC ndetse na AFC23, maze avuga ko bizeye ko impande zombi n'ubundi zizagera no ku masezerano y'amahoro yarambye cyangwa se ya burundu. Ubundi kandi rero yavuze ko byagaragaye ko ibiganiro bya AFC23 ari byiza, ndetse n'igihe ibyo biganiro bihuza RDC na AFC23 bigamije gushakira n'ubundi hamwe impande zombi uburyo zakemura n'ubundi ibibazo by'umutekano muke uri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo.
mu kwezi n'ubundi rero gushize ahagana mu mpera zako nibwo RDC na AFC 23 n'ubundi byashyize umukono ku mahame ngenderwaho aganisha n'ubundi ku masezerano y'amahoro arambye mu biganiro n'ubundi rero bikomeje kubera i Qatar cyangwa se Doha mu murwa mukuru wa Qatar. Yasabye ko kandi u Rwanda rwahagararirwa kugira ngo narwo rukurikirane ibi biganiro nk'indorerezi nk'uko n'ubundi byari bimeze kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe, hagamijwe n'ubundi kugendera hamwe ndetse tariki ya 18 ku kwezi biteganyijwe ko RDC n'ubundi na M23 bizashyira n'ubundi umukono ku masezerano y'amahoro, nubwo n'aya mbere bigaragara ko akomeje kugenda atubahirizwa. Aya masezerano rero n'ubundi hazaza asanga y'u Rwanda na RDC n'ubundi byasinyanye, akaba rero akubiyemo ingingo zinyuranye zirimo ndetse kurandura umutwe wa FDLR ndetse no gukuraho ingamba z'ubwirinzi z'u Rwanda, ubufatanye hagati n'ubundi y'impande zombi mu bijyanye n'ibibazo bigiye bitandukanye, dore ko noneho bongeye no kugira andi masezerano mu bijyanye n'ubukungu yongeye kubera n'ubundi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubona ko u Rwanda ruri gutera intambwe rwo na Kongo yo kuba ibyakiyunga. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda byashyizeho n'ubundi amahame abiganisha n'ubundi ku bufatanye mu iterambere ry'ubukungu bifatanyije ndetse babifashijwemo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aya mahame n'ubundi rero byayagiranye n'ubundi ku itariki ya mbere z'uku kwezi kwa munani Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni muri iki gikorwa n'ubundi u Rwanda rero rwari rugihagarariwemo n'umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga aho bita Antoine Marie Kajangwe, ni mu gihe RDC yari gihagarariwemo n'inzobere n'ubundi mu rwego rw'ubukungu, ndetse Amerika nayo yari ihagarariwe n'ubundi n'umujyanama wayo mu bufatanye n'ubundi na Afurika aho bita Masad Bruce. Amerika n'ubundi yavuze ko rero aya mahame agaragaza icyizere ndetse n'icyerekezo gihuriweho mu gukemura n'ubundi bibazo bimaze igihe kirekire n'ubundi bibangamiye cyangwa se biri muri aka karere ka Afurika y'Iburasirazuba. Ibihugu byombi rero n'ubundi byiyemeje gukuraho burundu ibikorwa bijyanye n'ubundi n'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro, ndetse kuko bigaragara ko bigirana uruhare rukomeye cyane mu guhungabanya amahoro, umutekano ndetse n'imibereho myiza y'aka karere. Bihamya ko n'ubundi rero iterambere ry'urwego rw'ingufu n'ibikorwa remezo n'ubundi ari ingenzi cyane ku iterambere ry'inganda, cyane cyane n'ubundi mu rwego rw'ubucuruzi rw'amabuye y'agaciro ndetse no mu iterambere n'ubundi ry'imiyoborere y'abaturage. Ibi bihugu n'ubundi kandi byiyemeje gushakisha n'ubundi abantu byafatanya cyane cyane mu bikorwa remezo mpuzamahanga, ibyanya by'inganda bihuriweho keretse ndetse kandi n'ubukerarugendo bwambukiranya imipaka n'amasoko n'ubundi mpuzamahanga, hagamijwe kwishyira hamwe n'ubundi kw'aka karere n'iterambere n'ubundi rirambye nk'inkingi y'amahoro arambye. Bikaba kandi bigiye gukorana kugira ngo byongere umusaruro n'ubundi w'ingufu z'amashanyarazi zitunganywa kugira ngo ibikorwa by'inganda ndetse n'abaturage bigende neza cyane. U Rwanda rero na Kongo byiyemeje n'ubundi gufatanya mu bikorwa remezo n'ubundi bifitanye akamaro byombi, cyane cyane n'ubundi ibyo ku rwego rw'ubucuruzi, ububiko bw'ibikoresho n'ubundi ndetse n'ibijyanye n'isakazabumenyi n'itumanaho, amasoko ndetse no kureshya n'ubundi ishoramari, ndetse ngo baze gushora imari muri ibi bihugu byombi. Tugana ku musozo n'ubundi w'iyi nkuru rero byagaragaje ko iyi mishinga n'ubundi igomba guhuzwa n'umuhora n'ubundi wa Lobito uzibandaho cyane cyangwa se uzubakwa n'umuhanda wa gari ya moshi uhuza icyambu cya Lobito muri Angola ndetse n'u Rwanda ndetse na Zambia, kugira ngo woroshye n'ubundi ubwikorezi. Uyu muyoboro rero wa Lobito cyangwa se uzafasha n'ubundi gukomeza kwagura uyu muhanda wa gari ya moshi, ukaba wagera muri ibi bihugu byacu, bigatuma n'ubundi ubwikorezi nabwo bukomeza kugenda bworohereza ibijyanye n'ubucuruzi. Twongere gusubira mu kanya kari imbere tubageza andi makuru meza kandi agiye atandukanye. Twizere ko Imana ikomeje kuba
kubarinda mu bikorwa byose murimo. Ciao ciao.